Perezida Paul Kagame yitabiriye umukino w'Amavubi na Nigeria wabereye kuri stade Amahoro ivuguruye, aho warangiye amakipe yose aguye miswi ubusa ku busa. Wari umukino w'umunsi wa kabiri wo mu itsinda rya kane ryo gushaka itike y'igikombe cya Afurika kizaba mu mwaka wa 2025. Perezida Kagame yageze muri stade ku munota wa 48 aho amakipe yombi yanganyaga ubusa ku busa. Perezida Paul Kagame yaherukaga kureba umukino uwo ari wo wose, umukino wa ruhago w'amakipe y'imbere mu gihugu ari kuri stade tariki ya 30 Mutarama mu mwaka wa 2016, ubwo ikipe y'igihugu y'Amavubi yakinaga na DRC itsinzwe ibitego 2-1 muri kimwe cya kane cy'igikombe cya Afurika mu irushanwa rihuza abakinnyi bakina imbere mu gihugu CHAN. Uyu mukino warangiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi inganyije na Nigeria 0-0. Ni umukino abasore b'Amavubi bihagazeho imbere y'igihugu cya Nigeria, akaba igihugu cy'igihangange mu mupira w'amaguru, dore ko u Rwanda rwihagazeho mu buryo abantu batabitekerezaga, kuko iki gihugu gifite abakinnyi bagiye bakomeye cyane barimo nka Ademola Lookman uri mu bahatanira Ballon d'Or, Rutahizamu Victor Osimhen, Alex Iwobi ukinira Fulham mu gihugu cy'Ubwongereza, Wilfried Ndidi n'abandi bagiye batandukanye. Nigeria ku munota wa 15 yashoboraga kubona igitego ku buryo Samuel Chukwueze yari yinjiye mu rubuga rw'amahina, ariko umunyezamu Ntwari Fiacre wakoze akazi katoroshye muri uyu mukino abasha kwitwara neza akuramo uwo mupira. Mu minota 30 y'igice cya mbere amakipe yose yagerageje guhererekanya ku rugero rungana, dore ko babonaga ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda irimo yisanga mu mukino. Ku munota wa 37 ikipe ya Nigeria yahushije igitego ku mupira wari utewe neza na Rutahizamu Victor Boniface. Uwo mupira ukubita poto, abasore b'u Rwanda bahita bahagoboka bawukuraho abakinnyi ba Nigeria batarahagera. Ntabwo ari ikipe ya Nigeria yonyine yagerageje kugera imbere y'izamu, dore ko ku munota wa 44 Nshuti Innocent yabonye umupira mwiza cyane yari gukinana na bagenzi be, ariko ahitamo kwiterera imbere agerageza amahirwe ntiwamukundira ngo ujye mu izamu. Mu gice cya kabiri amakipe yose yagarukanye imbaraga, aho ku munota wa 48 Nyakubahwa Kagame yari asesekaye kuri stade Amahoro i Remera. Abafana barafana karahava, abakinnyi nabo si ugukina barakina, kuko bari bafite imbaraga nyinshi, imbaraga atazi ahantu bari bazivanye. Ahari wabona ari uko bari babonye ko bashyigikiwe, gusa bakinnye buryo bahagamye ikipe ya Nigeria. Mu gice cya kabiri amakipe yose yakomeje gukina, ahererekanya umupira ku buryo bwiza ndetse agerageza no kugera imbere y'izamu. Abakinnyi b'ikipe ya Nigeria bagerageje amahirwe akomeye ku mipira myinshi yagendaga iterwa, imwe yerekezaga mu izamu maze Ntwari Fiacre umunyezamu w'ikipe y'igihugu Amavubi akababera ibamba, indi gaca hanze. Amavubi nayo yagerageje imipira igiye itandukanye, gusa amahirwe ntabwo yaje kubasekera, kuko nta wigeze werekeza mu izamu ngo uvemo igitego. Umukino wose warangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa, bongeraho iminota 5, amakipe yose akomeza kwataka, baza no kongeraho indi minota 2, biba iminota 7 y'inyongera, ariko nabwo Amavubi akomeza kubera ibamba ikipe ya Nigeria. Umukino warinze urangira amakipe yose anganyije ubusa ku busa, buri kipe itwara inota rimwe. Ijanisha ry'uko umukino warangiye, Nigeria yari iri imbere n'amanota 51%, Amavubi ari ya kabiri n'amanota 49. Ibintu bidasebetse ku ikipe y'igihugu Amavubi imaze kunganya imikino 2
dore ko uwa mbere yawunganyije na Libya iwayo, uwa kabiri ikaba inganyije n'ikipe y'igihugu ya Nigeria iri mu makipe akomeye cyane muri Afurika. Ikipe y'igihugu Amavubi iri mu itsinda rya kabiri ririmo amakipe agiye atandukanye harimo Nigeria byahanganaga, Libya ndetse na Benin. Iyo Benin rero nayo ikaba yabasha gutsinda Libya ibitego 2-1. Iyi mikino rero akaba ari imikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika kizaba mu mwaka wa 2025. Tubibutse ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda yabanje kunganya n'ikipe ya Libya, mu gihe ikipe ya Libya yo yatsinzwe n'ikipe ya Benin ibitego 2-1, mu gihe u Rwanda rwari rwanganyije na Libya igitego 1-1. Iyo Benin turimo turababwira yatsinzwe n'ikipe ya Nigeria ibitego 3-0. Gusa ubu Benin yongeye yigaranzura ikipe ya Libya yo yitsinda ibitego 2-1. Byumvikana ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda yahatambukanye umucyo muri uwo mukino. 11 babanjemo ku ikipe y'igihugu Amavubi harimo Ntwari Fiacre, Ombolenga Fitina, Niyomugabo Claude, Mutsinzi Ange, Mugisha Bonheur, Kwizera Joshua, Bizimana Djihad, Nshuti Innocent, Muhire Kevin ndetse na Mugisha Gilbert. Aba akaba ari bo bakinnyi b'u Rwanda babanje mu kibuga mbere yo guhatana n'ikipe ya Super Eagles cyangwa ikipe ya Nigeria. Mu basimbura b'ikipe y'igihugu Amavubi harimo Maxime, Adolphe, Yunusu, Ishimwe Samuel, Niyibizi, Nsabimana, Niyigena, Mugisha, Byiringiro, Gitego na Ruboneka. Ikipe ya Nigeria Super Eagles ikaba imaze kugira amanota 4, mu gihe ikipe y'igihugu Amavubi imaze kugira amanota 2. Twizere neza ko umukino ifitanye na Benin izabasha kwitwara neza, ndetse n'imikino yo kwishyura ikipe y'igihugu Amavubi ikahacana umucyo. Mwakoze kubana natwe. Iyi ni Isano TV Show. Kurikirana ibiganiro byacu tujye tubana mu makuru agiye atandukanye. Ntabwo uzigera wicwa n'irungu mu gihe wakurikiranye ibiganiro by'Isano TV Show. Reka tubasigiremo urutonde rw'abakinnyi b'u Rwanda babanje mu kibuga ndetse n'abasimbura. Tunabasigiremo amafoto meza yaranze umukino w'u Rwanda ndetse n'ikipe ya Nigeria Super Eagles. Ntugende udakoze subscribe hatazagira ikiganiro na gito kigucika. Iyi ni Isano TV Show. Ciao ciao.